Anyang laki din! Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo, napintas ka lata. Adayta ka manan ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, Manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kan nakita akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapan ka na ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipaker ko laeng ti buhok ko. Tada 13 month pay ni manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun ang mamat pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, kat mo na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapos saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsarita mitay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa beauty Amo matin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado da ita. Kalpasan ti panagpakulot na kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawat akmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang mutbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang, ma-imagine konti lang numakulot ti buok mo. May bagay ka dimot laang kanyak, ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Nyanti mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginana ka biit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom amaala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinda kayang agasawa ka pasigada. Piling da mo yun.
Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman ang maalak ti tartin man pay. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaang ang kapot presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam. Santog baliw. Nangina na iti agas nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpek? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laeng. Maging kulubot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kati matagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda? Iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada intindihan to na pagpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kan ti buok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Daja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wen, Beshi, kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumpetensya king kuana. Tapno ibaga na ti kasta. Wen nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tanako na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita.
Naimbag man ta dito'y parlor ko ti imayam poreng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki di. Imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw. So nadya mo na titrabaho na Diyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mungay. Isugarod mo't lang ti pampanunotag lakay. Alabayang, tamakang kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka day. Agpapukis na. Amaw, sika pa ka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh, kwa, mabit lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya. Tapna mo man yan. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukanyak 13 mampay ko. Uli mo lang. Yung mama mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya kang anya. O mo nagbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na mayam. Mabit lang. Tapno ang mamata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Poreng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung pariban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buklaan, ti pumintas anton. Saan ko pa kabasulan, no kalpasan ti panagpariband na, kat aglulumbalat ta, nagiti kamuro, kas kadaan niya itirupan na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Poreng. Yaramid na itiwagas, tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pabasulan. Nagpariband, kat buk lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew, nakababaing. Ha? Anya man ang busy. DJ man nga Anton, agasaman, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawa
Awak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no agpariban ni makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumanay tarupam kat prinantsak kan kinulaya kaon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid da jay nganton, imay di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, pok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman anti Mona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Imbag man ante, tanasangom ti umay bumisita dito'y balay. Katua na, ta-retired ak nga rudan. Ayungan anya. Kaano pa'y asimmardeng kayo ang nagtrabaho, ante? Hindi pa'y napalabas sa bulan. Ay, aya. Nabayag mo't gaya man ang nag-retire kayo. Iso nga ro, da baka pasya-pasyara kon. Di kay mo't ngamin makitkita ang naka-online ijay Facebook. Saan ak Facebook? Ay, apay ngay. Kat no awan to pa'y cellphone ko. An-anway nyo ngay tidakkel ang maaw-awat yu a pensyon, ante. Nakabangko Ay, da kayo at talaga, ante. Angie, nangikabilam jabayon ko. At ajay radyo ki Jacket. Radyo? Ay naante, saanin nga uso ti radyo ita? Kat no iso ti pagdengdenggak iti drama. Di baterya. Kaya't yu asawan, agdengdeng kayo pailaang iti transistor radio, aging gaita? Honey, I'm home. Saan ka natagari? Ha? Agkarkararag ni Antik Consuelo. Ha? Asinong antem? Saan mo apigsaan ko na lang arudin? Inayadak to pa'y taglut-luto. Tadi na kaya't ti madisturbo iti panagkararag na. Nalpasa ko na nagkararag. Kasta kayo kading agkararag, anti? Doang nga oras? In shortcut ko pa'y kit din 5 ko mga oras ak nga agkararag. Ha? Honey, mangan ka rin? Anti, iso ti asawa, ni Dambo. Yo, tita. Yo? Anya day tayo? Agmano ka ngamin. Saan nga amo ni anti day tayo ako nam? Ay, unan niya. Agmano akanti. Kasya na kanya po, Diyos. O sige, intayon ijay kusina, tamangan tayon. Mabisiin akong gat. Saan ka pa'y amangan? Ah. Kararag pa'y. Ha? Sige,
Nagatidtog mo ti kararag na. Mabisina ka. Ay, bendisyon na ba? Ay, apo. Nagatidtog mo ti. Tumalna ka. Ha? Siya kun ti aginaw, Angie. Siya kon, ante. Siya kun. Agina na kayo laangan. Ay, nga ti pa nagkunam kanyak. Nakapsutak una yan. Saan, ante? Ngam bisita da kayo. Saan arumbang agtrabaho kayo? Saan nagkapabisita kada kayo? In kailangan agbuya iti TV. Agbuy-buya mat nila kay mo. Ay, kat papanawag ka. Ay, saan? Bay ang mga agbuya. Angie, saan nga ta nga adik day ta asawam? Ha? Ni, apay mat anak ko na yun day tanti. Nasingpot ni asawa. Napunpuno mat ti tato iti takyag na. Karasaan pa iti tato na. Kasta ngamin dito yung syudad, anti. Amom, demonyo dagiti agpatpatato. Anya? Imbag no saan nakaadangdangran ti asawam. Lingdam dagita tatom. Ha? Tabay. Saan anagustuhan ni Antik Consuelo nga adda tatom? Unay mo daytan. Mapan ka no iji impyerno dagiti adda tatuna. Grabe mo tan. Kinagnan ako na dagos. Amumat a conservative ni Antik. Aginggat kaano ayang agyan dito'y balay detang andeng. Diyak mo ah. Ang mga numakita ng nga daaritos ko. Ibaga naman ang adakis ako na tao. Saan batan nga agon daytoy transistor radio, Angie? Ni, apay ngay Ante. Ay, sapay saan na kompleto ti aldaw ko. No saan ko amangag dya paborito ka drama. Ala, bayan nyo ta ipatarimaan ko intun madamdamakin ni Dambo. Amo ti asawam ti agtarimaan iti radyo? Barang amo na Ante. Uray no computer mati inadal na. Apay, agtrab-trabaho ya. Win Ante, dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. IT specialist ngamin. Imbag man tay nawat da nga agtrabaho, nga uray nagadu ti tatuna. Kabailan namat ngamin di trabaho na Ante. Apay kumaasaan da nga awatan ngay. Ay, sapay lang ko mga ruda. Takabailan na nga tarimaanan da ito'y radyok. Taman manon ti kastoy ala ko di tapalingke. TV mat ngamin itan ti uso kan digital radio Ante. Saanen nga uso ti debaterya akas iti radyo yo. At dapay galot na nang isit alasti ko dito radyo dante ma. Ay nasaan mo nakatawaan? Kita amkit din o anya ti perdina. Itakla nga makaigamiti ka sa radyo. Kaya't ko tarimaanag. Padasam kabailam dayta. Padasin talukatan. Agasam man dayta. Upat pa'y gayam adadakil ti bateryana. Kita umanda kita baterya. Ha? Ay sus, aglat-lati matan. Kan, apay ngay anapit-pipit-pit. Damagam akin na antem. Amokon, tinaltal na dagita a baterya. Kastamo lang amin ti aramiden dagiti naganak me, idi ubing kami pa eh. Tapno pumig sa ti baterya, ti radyo mi. Ante, mayatan da iti radyo yo. Apay nga itawan mo tagjigalot na alasti ko. Tinarimaan nila kay ko, saanan ang masapul atalyan nyo. Kastagayam. Kat agunen? Una, ante, nagpigsa pa yan. Adan pagdanggak. Ay, anya nga iti perdina. Di baterya na lang mat. Daan nga minan dagiti battery na. Ay,
Jak pa'y ngamin So sinuksukan. Kat mano na lawas. Inton maminsan, anti. Saan yun ton atal-talan ti battery? Ta iso ti rason no apay ang naglati da. Ne, apay asurwandak. Kat ini pa'y ngar aramidag na ita. Idi awan kwartayo dayta, anti. Ngam ita taadon ti kwartayo. Kabailan yun ti gumatang iti uray mano a baterya. Nakabangko nga rod ti kwartak. Ala, saan abale? Tagimatang nilakay ko iti sukat dagiti battery adaan. Iso anapigsan day taradyo yu. Ay, wan gayam. Ayan na ngay, jay lastiko na to'y radyok. Kasapulan ka di pa'y day jay, ante. Wan, paggalot ko iti bayon ko, no agbiyahe ak. Anya? Isardeng mo man pa'y deta pa nag-computer games mo, sika, dambo. Abaya. Nangikabilam ije nangisit alastiko jay radyo ni ante. Bulang ko na. Kapingin balang mo. Abay, kasapulan na pa. Inka alaan, kasapulan na kano day jay. Inkan alaan. Angie! Ne, ante, kunak man no, da kayo ije sila dyo. Madis-disturbo ak mo, di tatukar di ta salas. Ay, nilakay ko, kasta ti kayat na adengdenggen atukar, ante. Ay, ibagam ta sukatan na. Satanas day ta klase akanta. Sige, ante, taibaga. Pati kanta kahit ko din ibaga na attackers. Ay na, ano samlat ta ka din? Sobrang dito kantem. Saan mat nga agnanayon dito'y balay? Nasurugan na makalawas na dito balay. Awan samot plano man nga gawin. Nakabakasyon laang. Imbag ko man saan na apakibyangan namin. Pati tatok ibaga dadakis. Kadyak hiday na. Panagkunam, saan ka di atatuday dyan? Angie, umay ka man dito, hoy. Apay ka di, ante. Kita man dagita babae amagmag na dita kalsada. Kaaruba mi dagita, ante. Nagkikiting ti shorts da. Ay na, kastada, ante. Syudad ngamin dito'y. Jay may sa babay. Oh, adata to iti saka na. Kita Bayan nyo lata ida, ante. Ay, dagdakas at talaga. Nilakay mo, ibagam kit de, ta ikatan na dagiti tatuna. Saan mat apang ibasaran ti kinasayaat, wano kinadakas ti may sa atao, gapulaang iti tato, ante? Nagkunakan ka? Ay, aguray ka man, ante. Adda nadlaw ko di tarupa yun. Anya da ita? Italaan nadlaw ko, nga addagayam kiday yun. Bayam man da ita? Kasla tatumat. Kuha? Ni, tatungag pa iso. Kunayo akagurgura yu ti tato. Ngam tatuma day takiday yu, ante. Sigamat gayam day ta agmarmartilyo dita. Wanantay, Sabado ita. Awan trabaho mi. Iso ka tarimaanat dati pasit ti balay na perde. Nalaing ka bagayam nga karpintero. Saan mo ito na yan, te? Dagiti daddo maakaan na ka kay probinsya. No awan trabaho da. Aginomdan. Malipatan da pa yan ti agawid kadagiti babalay da. Saan nakakastan, te? Nasaya at mat no ipangpangrunam ti pamilya. Saan ka din nadildilawin nantim dagiti tatok? Awan matan ti masasauna. Una ka ibagbaga na adha ka sa katao. Saan nan nga ibagbaga dayta? Anya laki di ngamin nanti mo na ya. Bay amon. Nakita na matipod no akinataom. Asaan ka ada ka sa tao? Old school lang ngamin nantim ka. Katwan mat. Awatam latan ta isumat ti nakairuwaman na ngamin.
Apay nga tagal galutan nyo matanday tabayon nyo. Wala, taagawid akon. Ah, agawid kayon? Nagbiit kayo matan, anauma. Agasam mat day tatalo a bulan ko, nagtali na dito'y balayo. Okay lang, auntie. Bakasyon nga rod. Ay, agmay-may sa akman na ni Jabalay. Kadwak dagiti taraken ko amanok, ken pato. Ket agpasyar kayo lat ngamin dito'y balay ano at dawayayo, auntie. Ang pakibagam kanila kay mo Sorry, no nasair ko tirik na ide. Taapay kumamat, auntie. Jay, naibagbagak kanya na, may papaniti tatuna. Awanday jay kan kuanan, auntie. Nasaya at matgaya matao nila kay mo. Sana kas kadagiti lalaki ije lugar tayo. Ngay na, puro arak ken barkada ti amoda. At least, naamamuyo ti pudno a kinatao nila kay kong, auntie. Ay, wad. Istorya ito ije lugar tayo. Nasaya at gayam alalaki tinakiasawaam. Ay, nagswerti ka, Angie. Sana kasumra kita iti trabaho, bakit? Taapay. Itulod ko gayam ni Auntie mi terminal. Ay, nasaya at man no napanunot mo dayta. Kendas ken akaduag nga agura iti basa pagluganan na. Ay, sige man nga rod lakay. Siyempre mo tapno maulit nando man, hindi umay agbakasyon bakit? Day tamot ti kunana. Sabay kumaata umay tumanen inton sumaruno atawan. Ay, anya laki, day. Saan tayo akid ngan, tipada tayo a tao? Gapulang itilangada. Anya laki, day. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki, din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.